مجاری ام دی بردوام بکن پسپوری روجلاتا ناوین اکادمیسyen Hüseyin Şeyhanlıoğlu جزان اینگاه دومنو پنارا kütahye profesör meyvani mine لدياربكر كيكي حسين بخيراتي كيكي حسين مرحبا كيكو سلافوريس سلافوريس كيكي حسين yani problema penaberan koçberan bu ya problemeki serekeli Türkiye sebebi yönetim çive geridi hem duvarı siyasi hem duvarı aburi de kerem keke Hüseyin. كيكو مرحبا بكم شهوليري حقيقة مش بلا وراء كربو نها لتركيا 13 ساله نزيكا 6 milyon milleti penaberi Suriye hatunu çun. Hinziyeti hatunu çun. Yani nihai ikamete bana ne Türkiye. Duhazıç biraz derbası Avrupa bebin. Esas hedefa hem kesi Avrupa'nın. Fakat fena ime mesela eshal ki ruha yemeği Diyarbakır'ın Meryem Ehevul Rasil Ayni Serikani ve ilana hatun cemel malame man salek dusal bu nivaneme udavi derbasi Avrupa bun. Şu Avrupa biz seda bambra yoktur, pismam yoktur, hale yoktur, vanajı çun. Fakat işte ki mühim bir yere derken milleti Suriye hatun Türkiye hakikaten karkire gelek başın. Yani de inşaata da, de jotkariye da baş düşü olun. Yani de Türkiye'de anuka eğer ne milleti Suriye be hem de bir karkire ortaya mesela ne hem bir teknoloji ya fenomen mamoste ne bini. Ama milleti Suriye karek milleti Türkiye erzan nak hem bir gram nak ev millete bir işi ki de sanayi de mesela gelek mühim yani İrog ne tamirhane milleti Suriye hakikaten tu kargılara navine ezan kal Kütahya mı tu deri biraz sanayi Kütahya deri jotkari Kütahya ama bu milleti Suriye'ni Afganca mesela Şivan'ın mesela biraz da xabitinin boy bir hesabı ev bina bana da ev rakam iktidar nezika 400,000 ev 400,000 insan muhtemelen ya gundane ya deri doran yani nahvazın ver naskıvana preoku bir dizi hatını bırak. Bu aşkere ne hatın pasaporta onu hatını o Ali Yerli Kayaş bunu biat be yani veziri darkını Türkiye tişte gideceği vakta imkan akı dibinin hemen derevin Avrupa. Başka Hüseyin Levent Fazıl Bepirsim duvari aburi de keke Hüseyin. Duvari aburi de gelu penahberin hati zarardan aburiya Türkiye jiber kulli Türkiye خلق gelek ne razı nejrevşa penaberiye. Duvari aburi de gert veneye ki jmere peşkeş beki. Keko ne razı? Razı, çuto razı. Mesela Kayseri olay derketin bir insan mal akbar kurçun. Davi gotun çi hakikaten anuka karma nameşir. Le ayntabe mesela 6,000 ile ruhaya hapsi bezareye. Le Mersin'e, le Ankara'ya, le İstanbul'e bir hızara millet Suriye'yi bana ezcar dicdibim. Kare ek Türkiye nakın, ek gran, ek erzan nakın, va insana bir kari dikin. Fakat tabi halita mezici hani, vana jil istiklal caddesi mesela, vura dikani okbe dikin, vana jil hasudi vana hazdakin, dukhazın vira herin. Evci mesela, kavmeki kim mesela, vira partiye Zafer Partisi mesela. Her mendukhoz, bugure kekehsin, her mendukhoz dve çerçeve de bağakab. Nuhan Türkiye, hin parti derketini, yek jvan ev Zafer Partisiye ku, جلی پارتی جدا بون پیشتر MHP de bun. لی او دنگ ولی کیم زافر تنی. بله او حس لبا پارتی نجات فرستی ترکیه شی هنه. مثلا همل با MHP همل با iyi partiji. Dibejin ku yani ev penaber buna problemmiş mere. Penaber problemi ki mazının. Ev partiji usad bejin. Çima mesela penaberan bu mesele sereket siyaseta Türkiye'de. Vana meksus verdin, penaber ne problemi? Bana irod naf suçda, em bir ek mesele şey dikir, naf penabere da, jihzari yek düdüyü. Zati vana fakira mala xo terik alınır. Vel bira çi problemi derkebe? Mesela Meryem Meher'in la aydini 10 sal vura inşaata dikin, pireka xoşu tekstile de düşüyor. Çi kara na fakira ne kadar denge xufeke? Yani problem فردا توني هم محققة يعني إيكي ماسي أم بي بلاجا يعني genç tek cahil hata dıkın ama milleti Suriye bir problemi o kare kucu başı o devleti beyaz zanı Ali Yerli Kayaş zanı Süleyman Soylu zanı istihbarata Türkiye zanı mesela göç idaresi göç idaresi hamu kesi kaydı ki ne mümkün bir kayıt bir kere fakat evik Ali Yerli Kayaş vesile tarafın dibi
mesela 4000 insan kamuya da nav devleti de hizmet emri bir nakhoşiye mesela emet talim marifi bigri tamam bırak problem derdik gibi var xu nas kirimde çele o 6 sali biçin beyte bu nakhoş her haste وقت acil her deri bedi eş bu bir hesabi dibim yani millet penaveri Suriye nafti ne problem ya beji rakam başta 120,000 dagariya Suriye devlet şey ne bu yani Türkiye'de bir بأساترة أم باخ بر في شي حال بكن برا ملت تحمو بقر ملت قص بقر يعني حمونا قص تركيا راكب جبري تحزاوي ينزل واقع انت بدا 2 مليون ملت دربس سوريا مليون سوريا ده يعني مريا هافن جيراني هافن تيروكا وياكي ابوريا وياكي بوي بحسابي از فيا بروبلم نافينم نافينم في حقيقه نه بروبلم بارتيك ثاني اجي مخصوص دبي ابنبر Suriye var ya nizam şey yaptırır yani ne? Bəli. Bəli, hep evnamelle gel akademisyen Şeyhanoğlu Berdan ki bəli ki. Keko de Kayseri'de de program klimatik derken millet destasser ne hoş devamlık ama evci provokasyonel mezun bu. Ev provokasyon çağı le elbabe işi bu, le afrin işi bu. Yani mesela Suriye'de, Türkiye'de derken ama dünya alemci beyazanı كي حسين نها او مجارات كرم كري او مجارات كرم كري يعني حفديتنا بين سرو كمار اردوان وسروك سوريا بشار اسد نها فكرك الباخل كي حياه دبيجنكو اف حفديتن يكج مجاري وسركه وغراندنا بنابرين سوري لتركيا تشوادن رخينا Keko penabere Suriye bi 4 şerta kanı vegerin. Yek afek umumi lazım derkeve. Adu diya li Suriye emniyet evlekari gerek çebebe. Asya mabeyna Türkiye, Suriye, İran'da da gerek ittifak çebebe. Yani gılvıra vaişa devleta Suriye bir normal. Fena 2011 Mart'ta beriviya. Açara muhakkak surette ev insanı gılvıra hatı 6 sal vıra مان راکتن ناوی خو حیات خو بردوام کردن وگر سوریه داخلی برای خوشبیران نکرد مثلا ترکیه چو آلمانیا خوشبیران نکرد مثلا ایرو برازیل که می چو سر کانیه 7 سالی به عربی جی کرمانجی نزانه کرمانجی حبکی زانه اما عربی نزانه به ترکی زانه peki efakere o çdo bike o da heviyane mesela bir kimlik dün asname danı bana yani nezika 8000 insan Suriye buyum milleti Türkiye'ci بريش ورا مثلا قالك يمي بريفيا شو ورا حبس 1000 انسان واكنونه يعني مريم ملت تركيا مليون اخوه الفرات شو خالص انسان 3 مليون انا مليون ذاتي كم مليون hemen eveki devam beke 2 milyon insan kanı vegere eğer Suriye normal bebe az kabul beke yani tavır hendik 3 milyon millet Suriye vegere yani. Bəli, gələk spaz bote Reis Hüseyin Şeyhanoğlu Diyarbakır geldi.